Reprezentacija Jugoslavije nije dobro prošla na Evropskom prvenstvu 1984. godine, ali su kvalifikacije za taj turnir bile jako uzbudljive i po mnogo čemu nezaboravne. Plavi su plasman obezbedili u poslednjem kolu kada su u nezaboravnom meču pobedili Bugarsku sa 3:2 i tada tek obezbedili plasman. Pre toga igrale su se dve utakmice sa Velsom. U Kardiffu je bilo 1:1, a u Podgorici 4:4. Strelac četvrtog gola za Jugoslaviju tada je bio Miodrag Ješić. Prvo je bilo u Kardiffu 1:1. U sklopu toga je bila utakmica u Titogradu, sadašnjem Podgorici, gde je rezultat bio 4:4 po vrlo teškom terenu, bilo je 7 dana kiša, ali nije to smetalo, tada je bilo dosta navijača na stadionu, tako da je bio pun stadion. Vrlo težak teren za igru, težak protivnik, Jan Raš nam je dao 3 gola, ja sam bio na klupi, ušao sam u igru, postigao taj četvrti gol, bilo je u jednom trgu 4:2 i mislili smo da smo završili sa plasmanom na Evropsko prvenstvo, međutim u posljednjim minutima ili nadoknadi vremena i slobodnog udarca Velšani su izjednačili 4:4, lepo za gledanje, ali smo bili razočarani jer smo mogli tom utakmicom da obezbedimo plasman na Evropsko prvenstvo, međutim ostalo je sve za onu posljednju utakmicu u Splitu i čuvenu rečenicu Mladena Delića, ljudi moji, da li je to moguće? Ali eto, desilo se, moguće, sve je moguće. Zna se ko je tada bio najveća zvezda Velsa. Dovoljno je reći Jan Raš i ona vam sve to govori. Naš tandem pozadi je bio Hadžibegić, Ferhatović. I jednostavno možemo kažemo da nam je rastirio kompletnu odbranu i postigao čovjek 3 gola, a na našu sreću ipak smo na kraju te kvalifikacije uspešno završili i plasirali se na Evropsko prvenstvo. Ješić misli da se nije mnogo toga promenilo u stilu igre Velsa od tada. Fudbal bio malo drugačije, možda, u odnosu na ovo današnje vreme, ali svako vreme nosi svoje i igrače i neki stil igre, od koga mislim da Velšani puno nisu odstupili ni dan danas. Promenilo se normalno da u svakoj reprezentaciji ima promene i načinu igre, ali mislim da je Vels dosta toga zadržao, kao što sad imaju svoje zvezde u timu, kao na primjer Bijel koji na našu sreću neće igrati ovog puta u Beogradu. Tad je bio glavna zvezda i vedeta te nacionalne selekcije Jan Raš. Trener veruje da je Srbija favorit u nedelju, a nada se i punom stadionu, jer je ovaj tim, kako kaže, to zaslužio. Ja vidim Srbiju kao favorita iz prostog razloga što, kažem, njihov najbolji igrač neće igrati u Beogradu. Opet bih pozvao na oprez. Ipak je to zvanično takmičenje, bodovi su nam preko potrebni i mislim da selektori i svi naši igrači su svesni toga i mislim da ćemo napraviti dobar rezultat uz pomoć, nadam se ovog puta, punog stadiona i to treba i mislim da su ovi momci u dosadašnjem toku takmičenja zaslužili da napunimo stadion i da im pomognemo da najzad odemo na jedno veliko takmičenje.